Jung in Jung's television zona bam goita thonruwe asai pupha bu janglu na chanai tinku nai tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GAANPHIU Mail akani the People Chronicles ko kum nei lawe gong puni mai date 18 August 2024 nung ko Manipur Khangsuna District Court building hai inaugurate chupuni the meto inauguration mung ko hai Manipur Chief Minister kani Chief Justice of High Court of Manipur ni gong go puni the Dolanai Independence Day mung ko may nun lungning kahilaw kan may lusuan may lu GAANPHIU kon may re Tamenglong District Music Festival kani Manipur State Cultural Festival ko katuang tilian liandan moy puni tuna kon may sabuan puam tuang secretary re indaw kan te Tausiam subdivision bangkong nai may sibilong nam tuang jurisdiction kong nai may barak dui tuak ko oil tanker driver Dolanai kuang lumakhay ko kailaw kan te Asai luan monkeypox tu mai leina hai Africa kandi ko kasingay na patba mai zeng re World Health Organization re Public Health Emergency of International Concern te tu na declare sukante. Asai hai Prime Minister Narendra Modi resigned daw kami gitu kum 2036 ko India re Olympic hai host sukang tu mai tam mai hai nai na bamte kum ami duan kang hai chamdan ka ho bamte tu na Dolanai Independence Day speech ti mai koktai sa taw lo kan ne. West Bengal State ko PGT Doctor into may akata rep sulona suloi lo may lam ko hai protest suna India kabam guai ko Saturday nung kwang sui padai tuang strike hai Indian Medical Association roi sign daw kan ne Karnataka government roi kaniu tuang departments boards corporation public sector units kani universities goita State Bank of India kani Punjab National Bank ko deposits kani investment sulo may goita withdrawal suto tunang order dipat kante Tamenglong Ward number 5 Kopilong ko Talowa May District Court Buildings Tamenglong hai 18 August 2024 night 11 AM kay May Zeng ko Manipur Chief Minister N Biren Singh Rui guang na inaugurate sukang samreng subam the Luan 78 tang may India Independence Day banjanay Thursday nung tatkay kan may koktai Prime Minister Narendra Modi Rui katuang speech ko ataw India ko kung may ariwa may lamnun sakan mage kani India ta tinazay kariulo dat ni may latsa mage to na Communist Party of India General Secretary D. Raja Rui pian may indaw kanay Kuga dam ko deng kaning may ko lam kay pun kabam kazi thai magna juan ba may lam ko authorities kwaita zawlo kang titay kante Prime Minister Narendra Modi rina India may athletes kwaita Olympic 2036 suni may machun kang chamdan bamtho tuna sakante Government of Bangladesh tuang Chief Advisor Muhammad Yunus Ri kasak nai Friday ta Prime Minister Narendra Modi ta call ko alam na Hindu may akani by my minorities kwaita protection and security tuang assurance di kante Dolanai pukpawu zanglu na srup Friday kasak nai nung Center Rui Krisi Decision Support System DSS Digital Platform lautan may nun kang launch sukante. Hai po uzado ng football tournament asay hai mini stadium Tamenglong ko Dr. L. Angshim Dangsawa Deputy Commissioner Tamenglong Ray Chief Guest suna lan palaw kante. Mini tournament hai Naga Freedom Fighter hai po uzado ng ning tong na leng tong 8 na organizing committee ray sai. Ataw tatkay na ba may Junior Girls National Football Championship ko Manipur and Goa tali ko Manipur Ray Goal 7 sanna ngam kante semi-finals ko Dalile Manipur tali tatpuni asay kang kam may suna ting nailam ni thaisam loko sang may 27 degree to 21 degree Celsius nai mikrina 4:52 AM to 5:49 PM gan karina mongle ting nai puni jimang karina nen ko ting prai nai puni asay jam kabi sumi chamto kore loirte jano ba mugaita tongkute